duma balapha ngekho mtholo mahlavana phulumlilo ndulinde wawasa ngumantsongo belogqele baninzima lemnyama yayingabende bezibona ingonyama yayiqhutshwa umsana ongalaza belifanike sikuyihlangu nangasemkhataba bethekelela umyawayo biyesabeka yayifanike ocela izulu wankosenkulu nqabela abantu ukudonsa amanzi aphume ebhotsheni zomtshezi siguqasikanda besivele ngamahlamvu yendondo ubusuka phezu kothukela umsindo obusentilingweni yebo ngokwani obangabasantekweni bena bakakhinya hlala amakhosi wena wendlovu wena wendlovu bayethe nina besilo thokozela ithuba kule mini yanamhlanje ngithokoza kakhulu umphathi wohlelo mhlonishwa uMbhele HOD ngibingelele odlukulu abakhona ndlukulu kaMayisela ndlukulu Mdolomba ngibingelele nina besilo yonke indlunkulu ekhona kulolu suku lwanamhlanje kungiphelezela idlukulu engobaba omkhulu bami o-anti bami abakhona abafowethu nodadewethu nedlukulu yonke egane obaba nina besilo ngiyathokoza ukuba khona kwenu kulo msebenzi wesizwe obaluleke kangaka ngibingelela kakhulu ungqongqoshe umnumzane uMEC uDuma ngibingelele kakhulu enkosini yasedlukulu osushinga usihlalo wendlu yamakhosi esifundeni sethu ngiyathokoza Nkosi yesizwe ukuba khona kwakho nesekela lakho Inkosi uSithole siyathokoza Jobe njengamihla yonke ukuhlezi ngibambisene nani makhosi asedlukulu ngiyathokoza ukuba khona kwenu ngibonge kakhulu enkosini Mazibuko Nkosi yesizwe indawo esandlwane yembethwe nguwe ngiqhubeke ngithokoze kakhulu kumeya wasemzinyathi meya uNgubane ngiphakamisa ukubonga okukhulu ku-Royal Chancellor umnumzane umhlonishwa uMageza ngiphakamisa ukubonga futhi nokubingelela okukhulu kubo bonke abathe bahlanganisa lo msebenzi omhle kangaka ngibingelela kakhulu kuzo zonke induna ezikhona kuwo onke amakhansela izinduna zezigodi izinduna zamabutho ngibingelela kakhulu ebuthweni lesihlalo buthweni likaZulu mavikela sihlalo ngiyabingelela nabesilo ngibingelele kakhulu umnumzane umhambi okuyena sike sisebenza naye kakhulu ngokusondelana sisebenza uhlelo nendlela ukuthi kuzosetshenziswana kanjani okuyena ophethe ibhodi lakwa Sanral ngiyathokoza kakhulu umhlonishwa umhambi so ngithokoza kakhulu ku CEO waka Sanral ngithokoza kakhulu nawe Mncusi ngiyazi besibambene kakhulu senza lo msebenzi engiwubiza ngokuthi uwumkhuleko nina besilo
sengiqala inkulumo nje kangizukuba mude ngenxa yesimo sezulu ngoba sike saxwayiswa ngesimo sezulu kodwa ke ngokubekwa kweinsuku lolu suku bekumele ligcine lwenzekile nabesilo sengiqhubeka ngibonga kakhulu ngizwa umunyu mangime lapha phambi kwenu ngalolu suku lwanamhlanje sonke sizokhumbula ukuthi ingwenyama ebuzile ihambe ngazo lezi insuku kule minyaka emine eyedlule kanye nendlovukazi engizalayo nayo ngokulandelana eduze yahamba ngayo lenyanga ngalokho kuyangithokozisa kakhulu futhi kuyangikhanyisela ngokusobala ukuthi usuku lwanamhlanje lusuku olungcwele endaweni engcwele sengiqhubeka nina besilo lo msebenzi ngiwazi ukusuka phansi ukusebenzisana eduze nokubambisana eduze nomdlokombane ngaba nenhlahla yokuthi ngibe ngomunye wamadodana ngobudala bami ukuthi ngisebenzisane eduze nesilo esibuzile ngithi kubafowethu ngabana nje sibe babili esasisebenza ngokubambisana eduze nomdlokombane ngalomsebenzi ngizoqala ngami ngilandele ngomntwana ubuza bazi nomntwana usime ngaye ingwenyama ibona abatwana eyasibeka umkhakha eyahlukene ukuba senze lo msebenzi futhi indlela eyawumisa ngayo lo msebenzi kwakungathi ilanga liyazi ukuthi ngelinye ilanga liyawusithela sisale thina siqhubeke nalowo msebenzi nina besilo umphakathi walapha eSandlwane endaweni engcwele igugu likaZulu ngiyathokoza kakhulu uSandral kanye no Department of Transport wakwaZulu Natal ongaphansi kukaDuma Hlonishwa kanye neNgonyama Trust nina besilo ukuthi zonke zizawubophana zisebenzisane indlela ngokubambisana eyaphambili ngalokho ngiyafisa ukuba nginikeze ithemba Zulu omnyama namhlanje ukuthi sivumelwane ngalomgwaqo neminye esazolandela kulesi sifunda ezindaweni ezifana neNgonyama Trust ukwenzela intuthuko yesifunda sakithi ukuthi siyobambisana yomthathu lemkhakha okuyingweyama Trust iSandral no Department of Transport kwaZulu Natal bubalekile bakwethu lobu budlelwane ngoba ngokwendawo ngokomhlabathi ingweyama Trust iyangenelela ngokwesifunda iyangenelela iDepartment of Transport ngokwenational uSandral uyakwazi ukuthi sibambisane nayo lokhu kusinikeza ithemba elikhulu ngokwazi ukuthi lo msebenzi ubanjwe kusukela phezulu kuze kuyofika phansi emakhosini ngiyathokoza ukuba ngibike kinina namhlanje ukuthi
ngizobe ngikhona igxathu negxathu lalomsebenzi. Sizobambisana nina besilo ngoba ngihlezi ngisho ngithi thina uMdlokombane simhlonipha noma engasekho. Kanjalo nawo onke amakhosi ahlale kulesi sihlalo siwahlonipha nemlayelo yabo abayishiya beyenzile, sibahlonipha noma sebengasekho phakathi kwethu. Ukunikhumbuzela lokho inabesilo, inkosi kayifi, ayishoni futhi inkosi, ayincwatshwa futhi inkosi. Inkosi yakhothama, inkosi yatshalwa. Ithi misitshaliwe bese kumilenye ezoqhubha la kade kubambe omdala khona. Nina besilo sengiqhubha inkulumo, kusemqoka ukuba siqonde nina besilo ukuthi intuthuko isisemnyango isifikile endaweni yaseSandwane. Ngiyathokoza, ngangihlezi ngulwela lokho ngokuthatha izaluleko kuMdlokombane ukuthi kumele kusetshenzwe kanjani endaweni yaseSandwane, ngoba wayekhathazekile ukuthi abantu baseSandwane batomula ngomkhosi waseSandwane kuphela unyaka wonke. Emva kwalokho amathuba ebese yabavalekele. Lokhu kwakhiwa kwalomgwaqo kuzoqeda konke lokho. Kuzovuleka amathuba emisebenzi, osomabhizinisi bazokwazi ukukhangisa ngemisebenzi yabo. Le ndawo izokwazi ukuthi kwakhiwa amahhotela, kwakhiwa amagaraji, ithuthuke ukuze abantu bakhona bathuthuke, ngoba kuyihlazo uzolomnyama ukuthi indawo ebaluleke kangaka nenomlando omkhulu kangaka neyaziwa umhlaba wonke jikelele kangaka ukuthi lesimo ekuso namhlanje emva kweminyaka eyikhulu kumile lokho. Kodwa siyazi ukuthi ucindezeleka komuntu omnyama nomuntu owumZulu yikhona okwaba nomthelela kukho konke lokhu. Kodwa siyakwedlulisa ngoba namhla kunamhla, kusasa kukusasa, izolo bekuyizolo. Nina besilo, kunabantu esithi uma sisebenza ey'ndaweni esithi sisebenza kuzo, kungasibona njalo abantu bendawo befike bezofuna umsebenzi ngenkani. Angibazi igama lamagama abo, kodwa sazi ukuthi bayi-construction mafia. Leso simo leso kasedingike kule project le. Makhona babaziyo abadlulise lo mlayezo ukuthi indlula mithi iyacela bakwethu ukuthi bengezi ukuzophazamisa lapho. Ngifisa ukuba nginazise nina besilo ukuba ngoba ngisho nje ukuthi lo msebenzi sawuqala noMdlokombane, lokho ngawugada lo msebenzi kusukela ngalelo langa kuze kube namhlanje ngiyawulandela. Sila isikhona nje namhlanje kade ngiwulandela ngoba kunezinye izinto futhi zomphakathi obonayo ukuthi amankentshane emaningi asefuna lezi zinto. Angeke beyithole ngoba zizobe zihlezi kimi, mina ngiyazi ukuthi ngizoyinika bani kulomphakathi. Imina Nqolobane yesizwe. Manje uma nizothemba omunye umuntu
nizoyibona ukuthi nifana nobani. Nina beSilo ngihlezi ngisho ngithi intuthuko kwesinye isikhathi inhle imbi. Uningi eza nakho kwesinye isikhathi uyakubona ukuthi umgwaqo kuhanjwa kuwo kodwa uthi uma sekufakwa itiyela ukuhamba kulowo mgwaqo kuyanda. Kwanda yonke into. Angithi sekuyahambeka. Nezigebengu ziyawusebenzisa lo mgwaqo. Nosoma sonke siyawusebenzisa lo mgwaqo. Nina beSilo sizawukhuleka ngentuthuko ezolethwa yilo mgwaqo ukuba kuvimbeke yonke into embi khona uthi awu sekukhona itiyela bese esuka le eGoli ezogilela imkhuba ayenza lapha eHillbrow ezodayisa la kulomgwaqo kanti sekukhona itiyela. Liyahamba nalokho intuthuko iyahamba nokungcola okunjalo. Ubona amantombazana aseshaya izikete ezifishane lapha eshaya izithupha la. Ufile ke lo mphakathi. Uyobufile nalokho sizokubheka ukuthi kungenzeki ngoba akukho emthethweni. Ngisho ngalokho ke nina beSilo ukuthi inhle imbi. Bengiyibhekileke lentuthuko kusukela ekuqaleni kuze kube manje. Lentuthuko eza la iyiyo ihlobile futhi. Ngoba asiyifuni futhi intuthuko ezosihlukanisa phakathi. Unikezwe lo inkece kunike enganikwa lo. Thina sazi ukuthi kwaZulu kudliwa ndawonye. Ngifisa kube njalo ke nakulo msebenzi. Abantu bala betomule kulo msebenzi futhi bazotuma. Nimzwile umhlonishwa uDuma esho ukuthi ingakanani imali ezosala nje lapha. Bese soyithatha isifikile ke manje singabe sayidedela. Nina beSilo ngithokoza kakhulu. Ngiyazi ukuthi kuyo yonke imkhakha esibambene nayo lapha lo msebenzi ngithanda ukubiza ukuthi kusempini ngoba kwakusempini. Mase uthatha kanjalo uzophothuleka kahle. Ngithokoza kakhulu Mnumzane uMhambi. Ngiyazi ukuthi uxakeke kangakanani. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi sivumelane ngalokhu esihlangene ngakho namhlanje. Mina okwami bekuwukuthi ngizohlonipha umsebenzi owaqala ubaba. Namhlanje uqedelwa yimina. Ngiyathokoza umhlonishwa uDuma. Isona sakhiwo sokuqala lesi esizobizwa ngegama lami nami ngiwumuntu namhlanje. Ngiyathokoza usho lukhulu lokhu kimi. Ngiyathembisa njengoba bengisho nina beSilo isimo sezulu angizokwanda kakhulu ngamazwi kodwa egameni lawo onke amakhosi akhona, onke amakhosi ake aphila nalapha entabeni engcwele onke amabutho alwa elwela lesi sizwe, elwela lo mhlabathi ukuthi ubusiseke nawo amabutho awugade lo msebenzi. Nguthokozela kakhulu wonke umphakathi waseMzimnyathi ngokwe district ukuxhumana ukuye izibhedlela impilo isizoba lula. Asikubuke kanjalo. uNkulunkulu usibusisile. Isibusiso uNkulunkulu athe wasihlisela kulesi sizwe ngokubambisana nami
siyasemukela sisemukela ngezandla zombili. Ngiyathokoza kakhulu former minister umntwana ulindiwe ukuthi ukhona kanye naye ukhona kanye nathi. Siyathokoza Mageba, sihlezi sibambisene nawe noWesilo. Ngiyathokoza nabeSilo. Akuthi noma senibuyele emakhaya namhlanje mhlambe nezulu liyobe seliqalile lenza lokho, kodwa uNkulunkulu engathi ngaba nani nifike niphephile emakhaya. Nakusasa izulu malilihle nginibhekile nina beSilo ukuthi nize emkhosini wamagano ozobe usemashobeni kusasa ngeSabatha. Ngiyathokoza nabeSilo, inkosi enibusise.